Abasirikare ba M23 benshi bongeye kugaragara mu kigo cya gisirikare cya Bukavu, aho byemezwa ko baje gutanga ubufasha kuri uyu mutwe cyane cyane mu gice cyabo giherereye muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse ngo bashobora kuza koherezwa mu kibaya cya Rusizi mu rwego rwo kugira ngo bategure intambara yo kongera gusubira mu mujyi wa Uvira. Niba mubyibuka neza mu butumwa bwatanzwe n'abasirikare bakuru bo ku ruhande rwa M23, ubwo bari abasirikare bahabwaga inshingano ndetse banasoje amahugurwa yabo n'imyemenyerezo yabo mu kigo cya gisirikare cya Cyanzu giherereye muri Kivu y'Amajyaruguru, bamenyeshejwe yuko bagomba gufatanya na bagenzi babo ndetse bagabohora Kongo yose, ibishimangira ko intambara ishobora gukomeza gufata indi ntera. Ibi byongeye ku bindi bikomeje kugenda bivugwa ndetse n'uherutse gutangazwa na General Sultan Emmanuel Makenga, wavuze yuko uyu mwaka wa 2026 ari umwaka w'urugamba, ari umwaka w'intambara zikomeye cyane nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Hanyuma kandi ndagaruka no ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Ndagaruka cyane cyane kuri by'umwihariko leta ya Tshisekedi yongeye kwishongora ndetse ikavuga yuko ishobora guhagarika ubufatanye bwayo cyane cyane na leta zunze ubumwe za Amerika. Hakomeje kuvugwa kandi inkuru y'abanyafrika bakomeje koherezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, hagati y'urugamba akomeje guhuza Uburusiya ndetse na Ukraine, aho hakomeje kugarukwa ku nkuru za bamwe mu banyafrika bakomeje kugenda bapfa, ahabiganjemwo Abarundi ndetse n'abandi hano mu karere k'ibiyaga bigari ari bamwe mu bakomeje gufatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bayikaze mwese bakomeje kudukurikirana bakomeje kubana natwe, kanda anditse subscribe niba rwa mbere ugeze hano kugira ngo uwambire mazajye badukurikira, tanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Nyemerera turebere hamwe rero amakuru agezweho, amakuru akomeje kugenda avugwa, amakuru yibanda ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Amakuru akomeje kugenda agaragara by'umwihariko nayerekana video z'abasirikare benshi cyane bo ku ruhande rwa M23 benshi cyane bivuga ko bamaze kugera mu bigo bya gisirikare hano muri Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi Bukavu yafashwe mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize 2025, aho kugeza magingo yanga hari ikigo cya gisirikare, ndetse amakuru yihuta aravuga yuko aba basirikare bashobora kuza koherezwa mu bice bigiye bitandukanye. Ku bantu bamaze kugenda babona iyo video biravuga yuko by'umwihariko ari abasirikare bageze muri icyo gice nk'uko amakuru atugeraho abivuga. By'umwihariko kwa kabiri hari ku itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri 2026, aho ingabo nyinshi za M23 zibonekeje muri Bukavu mu kigo cya Mutepe Industrial, by'umwihariko byemezwa ko zije gutanga ubufasha kuri M23, zikazaribonekeje mu kigo kiraho ngaho nyine mu gisagara cya Bukavu, aho ziriko rero zitegura kurungikwa mu kiyaga cyangwa se mu kibaya cya Rusizi kugira ngo zibashe kuba zakwerekeza mu bice bigiye bitandukanye hano muri Uvira. Amakuru avuga ko rero hariho nizatanguye rero n'ubundi kurungikwa nk'uko amakuru tugera bivuga. Intumbero ni ukongera gufata Uvira, bakongera rero n'ubundi bakabandanya no mu bindi bice bya Minembwe. Izi ngabo kandi zije nyuma y'uko mu minsi ishize aribwo M23 yungutse abandi basirikare benshi, ndetse aba basirikare bakaba baragaragaye nyuma y'uko kugeza magingo yanga yakomeje kugaragara by'umwihariko ukundi kuza ko abacanshuro bagiye batandukanye hano muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko amakuru atugera bivuga. Amakuru yihuta akomeza kugenda atugeraho kandi arashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko intambara ishobora kuza kongera guhindura isura umwanya n'umwanya, mu gihe uruhande rwa leta ya Kongo rwamaze n'ubundi gukonfirima gukorana n'abacanshuro nk'uko bikomeje kugaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda atugeraho akaba akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera ku butaka bwa Kongo, ndetse uruhande rwa M23 nk'uko bikomeje kugenda bigaragara rukaba rukomeje by'umwihariko imigambi yo kwagura ibikorwa byayo bya gisirikare hano muri Kivu y'Amajyepfo no hirya no hino nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Mu nama yiga ku ishoramari mu bigendanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro izwi nka Indaba Mining, habaye guterana amagambo bikomeye cyane ubwo minisitiri by'umwihariko Mutashe wo muri Afurika y'Epfo yamaganaga amasezerano y'amabuye y'agaciro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiranye na Amerika, maze ashimangira ko hakenewe ubumwe bw'umugabane mu micungire y'umutungo wa Afurika. Minisitiri w'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro n'ibikomoka kuri peteroli Mutashe yagonganye
na mugenzi we wa Kongo mu nama rero by'umwihariko ya African Mining Indaba kubera amasezerano y'amabuye y'agaciro y'ingenzi Kongo yagiranye na Leta z'Ubumwe za Amerika mu mwaka ushize nk'uko bigaragara. Mu nama y'Aminisitiri kandi yabereye mu muhezo ahitwa Indaba muri Cape Town ku cyumweru, Matashe yashinjije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwicuruza cyangwa se ibijya gusa nkabyo rero nubone nk'uko abasesenguzi babiri bo muri Afrika by'umwihariko biboneye iterana amagambo by'umwihariko iterana ry'amagambo bitangaza. Minisitiri w'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Louise Watuma Kabamba yagaragaye by'umwihariko nk'umuntu usuzuguwe, ariko kandi yakomeza kwihagararaho avuga ko rero ayo masezerano afitiye inyungu igihugu cyiwe. Nyuma mu biganiro rero bifunguye birimo rero abaminisitiri bombi, Kabamba yongera rero gushyigikira ayo masezerano avuga ko rero atari inyungu ku ruhande rumwe, kandi by'umwihariko ko na RDC igeze igurisha amabuye y'agaciro yayo ku busa. Yavuze ko kandi Kongo irimo kureba ku nyungu zayo bwite mu gushaka abafatanyabikorwa batandukanye. Avuga ko rero Ubushinwa bwihariye rero isoko ry'umuringa Kopa wa Afrika by'umwihariko nk'urugero. Amasezerano ya Leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko aha Amerika uburyo bwo kubona amabuye y'agaciro y'ingenzi ya RDC ku ngurane y'amasezerano y'amahoro by'umwihariko Donald Trump yagizemwo uruhare hagati ya RDC ndetse n'u Rwanda, akomeje kuba kandi ingorabahizi mu gushyirwa mu bikorwa nk'uko bigaragara. Abanenga aya masezerano nk'uko rero inkuru tuyikesha ikinyamakuru de Maverick cyo muri Afurika y'Epfo ikomeza bivuga, bavuga ko adafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubaka ubushobozi bwo gutunganya amabuye yayo, kandi asaba gukomererwa rero imisoro ndetse n'ibindi bijyanye n'amategeko mu gihe cy'imyaka igera muri 10. Uyu minisitiri wo muri Afurika y'Epfo yavuze ko by'umwihariko muri iyi nama ko yari avuye rero Washington DC, aho rero umunyamabanga wa Leta zunze ubumwe za Amerika Michael Rubio yari by'umwihariko yabujije inama by'umwihariko y'ibihugu by'umwihariko yari yatumije inama y'ibihugu 54 kugira ngo baganire ku buryo bw'ubufatanye mu bijyanye n'amabuye y'agaciro y'ingenzi. Matashi kandi yahise agira ati ntabwo ari kubw'inyungu z'igihugu cya RDC ahubwo ni inyungu z'umugabane. Matashi kandi yanavuze ko RDC yakuwe ku rutonde rw'ibihugu byashyiriweho rero imisoro ihanitse n'ubuyobozi bwa Donald Trump kubera amasezerano y'amabuye y'agaciro. Ibintu rero nawe biha icyubahiro politike ya Amerika yo gucamwe rero ibice Afurika kugira ngo rero iyobore. Umwaka ushize Amerika kandi yashyizeho rero by'umwihariko umusoro fatizo w'10% ku bicuruzwa byatumijwe by'umwihariko muri RDC, mu gihe ari 30% ku bicuruzwa byavuye muri Afurika y'Epfo. Iki kinyamakuru kandi nk'uko bigaragara by'umwihariko cyasabye uyu mushikiranganji cyangwa se uyu minisitiri n'ubundi nyuma yo gutanga ibisobanuro ku by'abasesenguzi bavuze ko ari hangana ryo kuba yashinjije RDC ibi bikomeje kugenda bigaragara. Ibibaye kandi mu gihe Afurika y'Epfo iherutse gushimangira ko igiye gukura abasirikare bayo bari ku butaka bwa Kongo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara muri izi gahunda nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Mu myaka igera kuri 11 rero ishize, nanone abasirikare b'u Burundi bayobowe na General Major Niyombare bagerageje rero guhirika ubutegetsi bw'umuhisi cyangwa se bwari president w'u Burundi Petero Nkurunziza by'umwihariko, ariko kandi birangira uwo mugambi ufubye. Niyombare by'umwihariko yari umwe rero mu nkoramutima za Petero Nkurunziza, akaba n'umwe mu bajyanama be mu bijyanye n'umutekano, ndetse yayoboye urwego rw'ubutasi kugeza muri Gashyantare 2015. Uyu mugabo kandi wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi mu gihe cy'imyaka 6 mu mpera za 2014 nibwo yashwanye na Nkurunziza batajyaga rero imbizi kuri manda ya gatatu yashakaga rero kwiyamamazamo, binabintandaro yo kugerageza kumuhirika ku butegetsi, ariko kandi ntibyakunda. General Niyombare rero mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique muri 2017 yasobanuye ko ku wa 12 Gicurasi ubwo Nkurunziza yajyaga mu nama East African Community muri Tanzania, we na bagenzi rero by'umwihariko bari babonye amahirwe yo kumuhirika kugira ngo rero by'umwihariko bashyire iherezo ku mvururu zari zimaze iminsi zicirwamo rero abaturage.
agaruka ku bigendanye n'uko rero by'umwihariko umugambi wari wateguwe yagize ati twari abantu amagana bafite rero intwaro baturutse by'umwihariko mu bahutu ndetse n'abatutsi abasirikare bato ndetse n'abofisiye ndetse n'ibisasu bya burende bibiri kwa 13 Gicurasi mu masaa neza mu gitondo twahurije hamwe rero ingabo by'umwihariko dusuzuma intwaro ndetse n'ibindi nkenerwa tuvugana by'umwihariko n'iyindi mitwe y'ingabo kugira ngo rero tuyihe ikimenyetso ahitwa Imusaga niho rero n'ubundi twatangiriye imirwano duhita twinjira mu mujyi wa Bujumbura twihuta cyane. General Niyombare kandi anavuga ko uyu mugambi waje gupfubywa no kubura ubufasha rero ndetse by'umwihariko n'akagambane we na bagenzi be bakorewe n'uwari minisitiri w'ingabo Posier nk'uko bigaragara. Yagize ati kubura rero ubufasha byatumye ingabo zagombaga rero gufata ikibuga cy'indege by'umwihariko zisubizwa inyuma. Icyo gihe imodoka zagombaga kuduha rero ubufasha by'umwihariko zarafashwe. Kwa 13 mu ijoro twarahuye twiyemeza gushyira rero ingufu mu gufata icyicaro cya radiyo y'igihugu. Bukeye rero by'umwihariko twaragarutse duhura n'ingabo zikomeye cyane by'umwihariko imyitwarire ya Posier nubwo rero by'umwihariko kudeta yari yatangiye by'umwihariko yagaragaje ubugambanyi ndetse by'umwihariko ntiyifatanya n'abandi nk'uko bigaragara. Abajijwe umusanzu by'umwihariko by'umwihariko nk'uko bigaragara uyu mugabo yagombaga gutanga by'umwihariko General Niyombare yagize ati ubundi yagombaga kumenya guhuza ibikorwa by'ingabo ariko kandi mu ntangiriro yahagaritse ibijyanye n'itumanaho rye buri wese yarategereje uburenganzira bwari gutangwa nawe ariko ntiyabikora. Imyitwarire ye by'umwihariko nubwo kudeta yari yatangiye yerekana ubugambanyi bukomeye cyane. Bamwe mu bari bamuri hafi by'umwihariko bampamirije ko by'umwihariko uyu gaciye ubwenge yagiye kwa Perezida Nkurunziza mbere y'uko rero ajya muri Tanzania. Birumvikana ko rero by'umwihariko yamuburiye ku mushinga wacu cyangwa se ku byo bari bariyemeje. Niyombare avuga ko kandi nyuma yo kubona umugambi wo guhirika Nkurunziza upfubye we na bagenzi be rero by'umwihariko bafashe icyemezo cyo guhunga. Avuga ko rero yahunze anyuze by'umwihariko mu kiyaga cya Tanganyika akerekeza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma y'iminsi 5 kudeta ipfubye ndetse icyo gihe leta y'u Burundi ngo yari yaratangaje ko rero yishwe nk'uko bigaragara. Kugeza ubu hakomeje kugarukwa ndetse no kugaragara by'umwihariko ibibazo bikomeye cyane by'imiyoborere mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko intambara ikomeje kugenda ihindura isura ikomeje kubera ku butaka bwa Kongo ndetse benshi bakavuga ko ishobora kuza kubera no mu gihugu cy'u Burundi. Bashimira mwese dusubire mu kanya.